Krenut ćemo sa recenzijom za Mi Box S. Njega sam prvog spojio na monitor. Njega sam prvog spojio sa no name kontrolorom, sa tastaturom, sa jednim daljinskim koji također radi na Bluetooth. Tu nije bilo nikakvih problema, čak šta više, veoma brzo je se spojio, brže nego kompjuter što se spoji na ovaj no name kontrolor. I prilično dobro sluša naredbe koje mu šalje kontrolor i koje mu šalje ova tastatura preko Bluetootha, također kao i daljinski koji radi na Bluetooth. Znači tu nije bilo nikakvih problema, možete da spojite koji želite periferni uređaj, ovaj Mi Box neće imati problema sa njim. Prvo ćemo početi, kad već imamo spojen kontrolor, da probamo da igramo jedno od zahtjevnijih igara Asphalt 8, trenutno od zahtjevnijih igara na Androidu. Vidjet ćemo kako se ponaša ovaj box. Nisam siguran koliko se vidi, ali je već 3 puta je zakočila igrica. Znači da je Xiaomi Mi Box S prilično slab za igranje Asfalta 8. Asphalt 8. Istu ćemo igru da probamo i na Nvidia Shield TV. Što se tiče Xiaomija, test za igricu je prošao veoma loše. Sada ćemo da probamo 4K video i da vidimo kakav je kvalitet preko Xiaomi Boxa. Car number 6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, Windows Zetas teams on all sides. Copy that. Nisam siguran koliko se vidi na kameri, ali 4K kvalitet je odličan. Sad imam jedan problem sa USB hubom koji ne može da bude prepoznat od strane ovog boksa. Probat ću opet. Evo sad je uspio, prepoznao ga je, ali stvarno da ima tolikih problema sa prepoznavanjem USB huba koji radi na svim skoro drugim bokserima do sad koje sam imao, to je velika mana. Filmovi koče nekako. Ovo je MX player. Evo ovaj, ne sviđa mi se kako to radi Mi Box S. Dalje što se tiče boksa, znači pravio je probleme sa velanom, jednom je izgubio velan i onda ga morate ugasiti, ponovo paliti. Kako rekao, stvarno to nisam očekivao od Xiaomija. Dobra stvar, Bluetooth radi super, joystick sam spojio bez problema, tastaturu, o njoj ću napraviti review, također sam spojio bez problema i drugi daljinski koji radi ono kao air control i njega sam spojio preko Bluetootha bez problema. Ali kako rekao, box stvarno za 60, 50, 60 eura ma ne vrijedi tih para ni blizu. Ni blizu.